ke sanibonani bafethu emakhaya sanibona bosisi bami obhuti bami obaba omama umkhulu nogogo bafethu ngicela nje kakhulu ukudlulisa ukubonga iresponse yabantu inhle ngendlela eyisimanga ngiyabonga ngilabo abangikhuthazayo ukuthi qhubeke njalo nomsebenzi bafethu wethongo engiwenzayo bafethu siletha ushintsho olukhulu ngendlela eyisimanga empilweni zabantu bafethu kunenselelo esiyitholayo embi eyakhiwa izinkolo ezithile zifuna ukucindezela umuntu omnyama ahlale phansi ngaphansi kwazo ngasonke isikhathi sesikhathele ke bafethu kuba ngaphansi kwezinye izizwe sesikhathele kuba ngaphansi kwabanye abantu ngaleyo ndlela bafethu siphakamisa umsebenzi wethongo siphakamisa umsebenzi bafethu wabantu abadala ngicela obhuti bami osisi bami ngiyanicela bafethu emakhaya ithongo into ephilayo ithongo liyasebenza ithongo liyayishintsha impilo yomuntu ithongo alalile ukuthi ushintsho elikhona emhlabeni ushintsho oselifikile silihambe nalo sililandele yabo sihambe nalo sililandele ayikho inkinga abafowethu abafuna ukuphuma benza izinto empilweni ibone sibafunayo sifuna ama-movers and shakers sifuna abantu abenza into sikhathele abantu abakhulumayo umuntu olekhe ekhuluma olekhe plan ethi uzokwenza sikhathele yilabo bantu let's focus on the positive asenzeni izinto sishintshe impilo zabantu bafethu wena ekhaya sebenza mfowethu uhambe ubheka izinto zasekhaya wondle ekhaya unaka umsamo wakini ulungisa umsamo wakini kungathi makushiswa impepho ekhaya kini izinto zimosheke yonke leyo nto leyo bafethu into efuna ukuthi ilungiswe yithi manje obaba noma nomkhulu nogogo bakwenzile obekusemandleni wabo bekufanele ukuthi bakwenze ngaleso sikhathi ngoba ukhona ke wena uyaphila bawenzile umsebenzi wabo sekukuwena ke manje ukuthi uthatha impilo yakini uthatha umuzi wakini ubeka kwenye level into efunakala ifocus yakho nokuthi ulazi ithonga ukuthi liyaphila ulungisa umsamo wakini izinto zakini zilunge ngibonge futhi nabafowethu laba abaphumayo abenza izinto emhlabeni asenzeni izinto ungamnaka umuntu onegative ungamnaka umuntu okuphikisayo ungamnaka umuntu ocabanga ukuthi uma ehlulekile yena nawe kufanele uhluleke cha phuma wenza izinto move and shake unyakaze umuntu onjalo uza kumina baba ngiyakulungisela mina into zakho uyivuleke iqaqeke izinto zakho uyibone ngamehlo laba fethu ngifuna abantu abanyakazayo ngifuna uphume mina uhambe uyophila impilo yakho ukuthi uyahamba ebumnandini hambe ebumnandini kodwa ungayikhohle ukuthi ubani uphumaphi ikuphi ekufanele ukuthi ukwenze ngoba isibusiso sakhe esikhulu isithwalo sakho esikhulu esokuthi ulazi ithongo lakho ulazi idlozi lakho umazi uma wakho nobaba wakho ubazi abantu bakini wazi umndeni wakho wazi usisi wakho umazi ubhuti wakho bahloniphe bafethu asenzeni izinto asinyakazeni ngisekhona la bafethu izinto zenhlanhla ikhona kakhulu obhuti bami nabafethu osisi wami nodadewethu ikhona izinto ezenu izilindeni ukuthi nizenze nishintshe qoka kahle uyithande uphuma uhambe uyolungisa impilo yakho wenza izinto zakhe emhlabeni izinto zakho izibonakale zenzeke ilokho esikufunayo ilokho kusijabulisayo iyona into esiyenzayo leyo that's the movement we are here to do that's the movement esiphekwayo sifuna abafowethu baphakame mani uqoke kahle nawe uvele uzazise kubantu ngemsebenzi oyenzayo ngoshintsho lenzayo kini hayi ukuthi ngezinto zenza le ngaphandle zenzekini izinto kubonakala ukuthi kunento ubana yenzayo lokho kuyisibusiso kakhulu lokho empilweni yakho bafethu ake nizame ukuthi nisukumele into zenu kusenesikhathi sukumele into zakho kusenesikhathi ungezi izinto zakho seyimoshakele kakhulu ngoba lokho kwenza ukuthi into yakho mayisiyenziwe ugcina iba iprocess end ngoba kufanele ukuthi manje kubuyelwe emuva la izinto eziqale zamoshe kakhulu ungayinakile wena uyibona gijima uhambe uye kubantu ukuthi abakubhekele ujabulise umuntu ukuthi akutshene ukuthi unezitha akutshene ukuthi umuntu kunabantu abangakuthandi labo bantu labo bathola amandla ngoba wena uyekelele into zakho wena ungayinakile into zakho sukumele into zakho njengamanje ukuze into zakho ikwazi ukuthi izilunge sukumele izinto zakho namhlanje hayi kusasa ngisazovela ngisazoqhamuka ngisazoyena kwamanye ama program kunabanye abafowethu
abawusizo kakhulu kunabanye osisi nomama nobaba abawusizo kakhulu abangifonele bathi bacela ukuthi ngiqhubeke njalo nokukhuthaza intsha, ngiqhubeke njalo. Omunye ungifakela imali yokuthi ngikwazi ukuthi ngiyovela kwenye iy'nhlelo bafowethu ekhona noma ngeke ngisayibiza nje ngegama, ngizokuyibiza ngegama but ngiyobona mase kwenzeka lokho, ngoba unesifiso sokuthi lokho engikwenzayo kube impumelelo, kufinyelele ngisho nasey'nganeni zabo, kufinyelele ngisho kwizizukulwane ezizayo, ngoba abafowethu abanakile balendelela kakhulu ezinye iy'nkolelo. Asisho ukuthi ungakwenzi, uma ufuna ukwenza kwenze, kodwa ungakhohlwa ukuthi ubani, ungakhohlwa ukuthi ubani owakuletha la emhlabeni. Labo bantu bobabili bayisango lakho la emhlabeni. Uma kunento engahambi kahle sekufanele ukuthi-ke manje ubuyele kubona, uye kubona ufike ubabikele udaba obhekene nalo emhlabeni, khona bezokwazi ukuthi bakuncengele bakucelele emsamo olungile, hhayi umsamo uma ungalungile, ngoba akufanele ukuthi uthinte into engalungile noma into ecoshiwe ozothi uma uyithinta bese ilimaza izinto zakho kakhulu, ugcine ukhalala uthi alisebenzi ithongo, kanti cha, licoshiwe ithongo lakho, alilihle kahle, alakhelwe ukuthi lilungise into zenu, lakhelwe ukuthi liyilimaze. Into eyakhiwayo leyo, into eboshwayo. So bafethu, ngicela ukuthi nalabo abanesifiso sokuthi basize baphonse bafethu esivivaneni. Umuntu angifonele angibuza ama-detail ngimtshene, ngoba sibalekele into yokuthi kube nomuntu ofonela abantu athi yimi bese efuna iy'mali kubantu. Lokho angikwenzi, angimfoneli umuntu ngifuna imali kuyena, kuba kuyena umuntu ukuthi uthathe iy'nombolo zami angifonele aphonse esivivaneni ngenxa yokuthi kusuke kukhona okumthintile, kusuke kukhona afuna ukukukhuthaza. Ngiyakwenza-ke kakhulu lokho, ngiyakwenza ngibuyele ngiposte ama-videos, ngiye nalapho umuntu athi angiye khona ngiyokwenza leyo msebenzi loyo yathi ngiwenze. Kunenye into bafethu esihambe yavezwa kimi abantu abadala abangifonelayo ukuthi bacela ukuthi ngihambe ngiye emzini othile, ngihambe ngiyosiza, ngoba babuka ukuhlupheka, babuka usizo lenzakalayo kuloya muzi, kodwa akekho umuntu ophakamayo okuphakamelayo lokho. Abantu bavumelekile ukuthi bakwenze lokho, ngiyakwenza, sengikwenzile ukuthi ngihambe ngiye emzini womuntu ngikwazi ukuthi ngibasize, kodwa engeke ngikufune ukuthi xoxa nabo ubazise, ungaqhamuki usuqhamuka no-Anele, ungaqhamuki usuqhamuka nami ungabazisile ngami, ungabazisile ukuthi yini ofisa ukubasiza ngayo, ngoba kukhona ukuthi ubuke umuzi wabantu phela sekusele isalukazi, sekusele iy'ngane zakhona, sekusele umfana wakhona, naye izinto akayinakile, akayithatheli phezulu izinto ey'balulekile ey'hlangene nomsamo, ngoba uma umjida uyi-out uhlule ukuphakamela iy'nto zakho, mfethu uyafeyila. Angifuni ukukhohlisa mina, kodwa kwesinye isikhathi usuke umuntu edinga usizo, usuke umuntu edinga ukuthi anikezwe i-direction, usuke umuntu edinga ukuthi kubanjiswane naye, ngoba okuhlula amadoda kuyabikwa. So ngicela-ke kakhulu labo abanesandla eside, abanephakethe elide ukuthi bangafona bafethu, ngikhona, I'm available, ngikhona ukuthi ngihambe ngiyosiza lapho abona ukuthi angakwazi ukuthi esize khona. Ikhona into yethongo ibonayo ukuthi le eyethongo-ke le, ngoba abantu bakhona izinto abayinakile. Uma kuwukuthi uyakubona lokho, uyabona ukuthi kufuneka usizo kuloya muzi, ngithinte, kodwa uqala ukhulume nabo, ngingaqhamuki sengiqhamuka, ngoba eminye imizi ngithe mangifika kuwo lowa muzi lwana kwangazeka ukuthi bathunywe ubani, baqala phansi bafona, kwase ukuthi-ke useyabachazela ukuthi cha, ungilethile ngesimo esikanje, nakhona bebengangilindele, kodwa-ke sikwazile ukuthi sigcine sisebenza noma kugcine kuyinto eyenzeka seyenzeka ebusuku. So ngicela ukuthi-ke abafowethu babazise abantu, bangaveli beqhamuke sebeqhamuka nami noma bengiyalele kanti angaziwa lapho ukuthi ngiyeza, ngoba okubalulekile ukuthi kufanele ukuthi uma ngiya lapho ngisuke ngiya emzini womnumzane, ngisuke ngiya emzini wethongo, kufanele ukuthi ithongo lakulowo muzi lazise ukuthi kuze umuntu ofana nami, ngoba uma ngifika lapho baba ngizonyakazisa izinto, ngizothinta izinto bese kunyakaza izinto, abantu bengakulindele lokho. Kufanele ukuthi bakwazi bakulindele, kufanele ukuthi bangishisele impepho, babikele ithongo labo, babikele ithongo ukuthi sengingenile ngizosebenza, bangibizile ukuthi ngizolungisa izinto zala ekhaya, ngoba izinto ayihambi kahle. So kuleso sigaba-ke bafowethu, ngithi abafowethu abaphonse esivivaneni,
sikwazi ukuthi silekelele abantu, sisize abantu, sishintshe impilo zabantu. Ningawubuki umuzi wabantu ushona phansi, udliwa abantu, udliwa abathakathi, nikhona nibuka ninalo usizo. Yizo izinto engiyikhuthazayo lezo. Bafethu, ngiyazi ukuthi nikhona lapho, ninazo izandla ezinde, ninawo amaphakethe ashonayo. Asike sizame ukuthi uma izinto zihamba kahle ngakuwe, ngicela ukuthi ubuke kamakhelwane, ubuke umfowethu loyana ohlele ekhoneni, izinto zakhe ayihlangani, ubuke umfowethu loyana one-degree, one-diploma, okwenze konke okusencwadini njengeyalelo zey'nkolo ey'thile, bakhohlwa umsamo. Kodwa lokho akusamsebenzeli, uyahlupheka, kunosizi nje ekhaya, sebephila ngemali yempesheni. Mfonele mfowethu uphonse esivivaneni, sikwazi ukuthi umfowethu simlungisele into zakhe zilunge, ngoba uma unesibindi sokubuka umuntu ehlupheka ukhona ungakwazi ukumsiza, nakho lokho mfowethu kuyaphuca ekuthenini ithongo laloya muntu belingakwazi ukuthi likubusise nawe usimame uye phezulu. Ngiyazi ukuthi ezakhe izinto uyilungisile, kodwa-ke izinto ey'fana nalezo yiletha inhlanhla kakhulu empilweni yakho, nawe ukwazi ukuthi usimame. Ngicela ukuthi-ke abafowethu baqhubeke nokusaphotha i-channel, basubscribe. Umsebenzi bafethu usesesiphethweni, sisekwi-introduction, asikakafiki bafethu ey'ntweni ezimqoka, ey'ntweni ey'balulekile. Ngisazokhuluma ngazo, engisazonxusa kakhulu abafowethu. Ngizama-ke ukuphakamisa intsha, ikakhulukazi i-target yami abantu abasha, ukuthi abaphakame bakwazi ukuthi beshintshe bafethu indlela ekungayo. Asingabuswa ezinye izizwe, asingabuswa abanye abantu. Angisho ukuthi singahambisani noshintsho, kodwa ngithi-ke asingavumi ukubuswa ezinye izizwe. Siqhubeke njalo bafethu, senzeni okubalulekile, sinake ithongo, sizazi ukuthi sobani. Mina ngu-Anele waMthembu, wena ubani. Lokho kubaluleke kakhulu ukuthi bafethu sikulandelele, sikwazi ukuthi siphile impilo zethu ngendlela e-right. Uma kufika iy'ngane zethu, isizukulwane sesizukulwane, sifike entweni ephilayo, sifike emsebenzini owenzile omkhulu, sikwazi ukuthi sibe abantu emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu.